Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli, noma ukuthi uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphutheli izindaba ezinjengamanje uthi ungawucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke udaba ushaqisa ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke futhi khona-ke isigebengu esikhulu-ke laphana-ke ebesenze amacala ahlukahlukene amaningi ebesiboshiwe laphana-ke sase sadedelwa ejele. Semasiqeda ukudedelwa nje ejele sadubula abantu abangu-25 kwashona abangu-12 kubalwa kuyo-ke labo-ke abashona kubalwa kubo nengane encane-ke lapha. Kodwa ngifuna ukuningi ukuthi uzwa ngami phela nje indlela-ke video uyizwele wona konke-ke la ngicela ukuba masizuleke le video le ngena ama-comment section futhi uvula ukuthi ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu bese wenze okulungile nje ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Hayi bafowethu, yabona eMzansi uGeneral laphana uFani Masimula uthi kulaba fowethu nodadewethu la kunengane khona na 3 years ababulawa eSaulsville Hostel ngapha ngasePitoli, kuthiwa lo muntu umsolwa omunye owavulela ngenhlamvu laphana ube ngaphandle ngeparole ephume ngoSeptember kade boshiwa adedelwa ngeparole. Shuthi kahle kahle lo muntu bengekho kwi-correctional service. I don't know ukuthi mhlambe abenzini ngokwanele lapha ngaphathi cause la eMzansi umuntu akaboshwa kabuhlungu kuthiwa uyohlumeleliswa noma uyovuselelwa isimilo. So lo muntu lo okubeka ukuthi ufuna aphume emphakathini aphile abe umuntu phezulu kwawona wonke umonakala udalile ngaphambilini abuya azoqala impilo kabusha. Umuntu uvele beyisidla mlilo ngosimo sokuthi usuke senenqwaba ye-experience. Ayi yabona nje usuke unembeza nenhliziyo isuke ingasekho. Ambili ingane zabafazi abantu bonke abawu-25 abadubuleka kwahamba 12. Ayi bafowethu kunzima la eMzansi. Unembeza uphi kahle kahle kubantu kuphi ukuphila. Thatha umbhobho wesibhamu ngempela kungonakele lutho uvela ubhekise kumuntu nje ngaphandle kwecala mhlambe noma ukuthi ubusukhonjiwe noma mhlambe ubuyazi ukuthi maye ngawukhomba kona nasenganeni encane ubona kunezingane ezincane. Hayi bafethu, hayi kubhlungu la emnyango makuthiwa ngempela kukhona lapha ikhona impilo after this life esikuyona. Angiboni ukuthi bakhona abantu abayibona ngale.